أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومصطفاه وحبيبه. أرسله الله رحمة للعالمين وهجة على الناس أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد أتاه من ربه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، يا أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة كما جمعنا في هذا الدرس في هذه الليلة أن يجمعنا جميعا بدار كرامته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأن يجعلنا من أهل ملته، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أراي مسيط جلبة تدبة وعجنا إلى حكة أراي كوادي كنفو ميدو سلمنا انفو سلمنا انغو إسلام دندانغال ومبه هدقل ودرسو kiikide ɗo inchallah ka laawol kisal ɗo tawi iɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala fo yo Allah hisin en o waɗa en malaɓe. haray si ɗum noon feƴƴi mi weltano tawa ko addi kon musidɓe meɗen heɓanɓe ngomiijo labango ɗo, ngomiijo togol mo kala e men yo waawi wonde ka muɗum, waawe wadde bayana, waawe wadde waaju mono nafa hakkundeji meɗen e ɓiɓɓe meɗen e ɓeygureji meɗen fuu tawa waawa heɗagol en même temps. fay la shakka heɓuɓe ngoɗo miijo haa dari e muɗum acciti golleji mum haa ɗum ɗo waawi laatade. fay yo Allah subhanahu wa taala waɗu ɗum ɗo on fof fi misani hasanatikum, yo yobbu on jodde aljanna. fay yo waɗu denndangal kadi participe ɓen fof waɗaɓe min ahlil khayri wassalah, waɗa en fof min almuttaqin. si ɗum noon feƴƴi kadi ara e musidɓe min wonɓe sabu haa mi ari gaaɓen hannde fi waɗugol oɗo darsu nde toro Allah subhanahu wa ta'ala e oɗo waktu to Allah subhanahu wa ta'ala kafindirmen baraji kala ko woni e muɗum o wattida en fof e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma la yanfa'u lmal wala lbanun. ɗum si ɗum no feƴƴi haray ɓe landino lan yewtu e hunde kadi moolanande, hunde hulɓininde fi muɗum, hunde nde tawata julɓe ɓen fof hande hino duwa kadi wattangolila e fi mum, hunde nde tawata julɓe buyi wedditike fi mum haa joni buyi hino sikkude ɗum ɗon ko sama kala. haray ko ɗum ɓe landila yewtugol ɗo fi mum. ɗum noon inchallah ko Allah newnani en e wagutu mintaji ko hokkaden ɗo ko ay ko e nder ɗum noon ɗe yewtere nden woni e yiilagol ɗulle ko yewtugol fi gootum e alamaji darngal ɗin e hino wi'e fi masihi dejjal. ay ko ɗum ɗo woni fi yewtere meɗen nden. yewtere nden inchallah ko toɓɓe nayi jane nde mari. haray ɗen toɓɓe nayi jane ɗon koye to sokoye hino ley ton. ay toɓɓere aranere nden ɗay ko wiyete kon at-tamhid, c'est comme préface, yewtugol taw piiji seeɗa avant en naatande fi yewtere nden. ay toɓɓere ɗimmere nden yewten ko honɗum wiyete almasihi dejjal,
ke ɗum ko ibnu adama ka wana ke diinaji ɗin fof no jaɓi fii ɗum ka jaɓa ko honɗum woni haqiqa ɗum ɗon tigi tigi on tawi toyi ɗon yewtoyen honɗum enen julɓe ɓen hannde nodditiiɓe ka ahlu sunnati wal jamaa wol hisugol laawol ngol nelaaɗo accen e muɗum honɗum haanuɗen mana jogitagol fi masihi dejjal ɗum ɗon lannoyi ray ko honɗum nelaaɗo allah sallallahu alih w sallam fi masihi dejjal ɓere sakkitoror nden masihi dejjal e alqouranul karim koye berɗum ɗoɗe inchallah yewtere meɗen nde woni e yilagol o ko allah subahanahu wa taala newnanin ey mi toro allah subahanahu wa taala yo newnanam mi yewta e muɗum hara ko o yiɗi o yarli hara ko woni goonga o newnana onon kadi heeɗiɓe fof haray jaɓugol goonga on haray faamiron mon ɓuri e moƴƴude on fof min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana haray no minniri noon inchallah fuɗɗagol darto on haray ko adi kon ta e waɗay ko wiyete ko attamhid tamhid ko honɗum ko mana ko mo ɓeddima te kon ta o ardinede yewtere nden fuɗɗe hara kadi na te kon alhamdulillah e juulgol e nelaaɗo yewtereji go'o haray no mari ko wiyete tamhid haray tamhid ndeɗo yewtere wiyete kon masihi dejjal oɗo en wuulugol fi muɗum haray woodi karmo koɓe mawɓe kadi heeɓi ma miijoji laɓaaɗi tugol fi masihi dejjal titigi on winda fi makko e defte particulier tawi ko adi kon fof taw en anndu wondema allah subhanahu wa ta'ala o wi en ko halagal mawta wal hayat o tagi ngurdan tagi mayde tawi kala wuurɗo ka hoore leydi ɗo haray annden on tigi ñannde goo o maayay wayi e hoore ndiɗo leydi haray fi makko lannay Allah subhanahu wa ta'ala wi nafsin za'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum li yawm al-qiyamah ɗumki fof meeɗay mayde haray ko ñannde darngal toyete ɗon ji moɗon ni jonnite ɗon baraji moɗon joni noon ko kadi yimowo e gimol wi wo kullu na'in fasayun'a kullu bakin fasayubka kullu madhkurin sayunsa kullu madhurin sayafna man ala fallahu a'la khairullahi yabqa o wi kala ɗowɗo goɗɗo kala ngowluɗo wi kaari maayi kanko kadi ñannde goo goɗɗo wiyay o maayi kala ko neɗɗo maanditi ñannde goo o yejjitay kala ko neɗɗo mari ñannde goo lannay kala ko woodi ka adna ɗo fii mum lannay e hay huunde luttata si wonaa laamu allah ngun subhanahu wa ta'ala joni noon lannugol ɗon aduna on fuu kadi o lannay on lannugol aduna e nihayatul alam e haala arab haray allah hino waɗani ɗum ɗon ko wiyete kon maandeji ɓe al alamatu sa'a aw woɓɓe wiya ashratu sa'a maandeji darngal ashrat as-sa'a maandeji daragol darngal ndema ko ɗum ɗon woni on fuu gasay ñannde goo woni noon ɗi maandeji darngal hiɗi mari ko wiyete alamatu sa'atil kubra maandeji darngal jami ɗin e alamatu sa'ati sohra e maandeji darngal tosoki ɗin amma ka maandeji darngal jani tawi hiɗi ɗuuɗi tawi en alaa e sifa golɗi sabu naa ɗum woni mawdu on ɗo ko e nder majji jeya ɗum rojol masihi dejjal ɗum ko wiyete ko masihi dejjal e ɗum ɗon no jeya e maandeji darngal jani ɗin ɗon noon haray toujours ka tamhid ɗon e ka mo gaddima ɗoɗe ino faamirɗen ni e wi ɗum ɗo no jeya e maandeji darngal kono karamokojo meɗen gooto karamokoɓe ɓen hooli e yaaɗo e ka ahlul hadis yewtayɓe fi makuji nelaaɗo itta ɗum ko ton ko selli e mum e ko wiya no ñawi e muɗum wona cheikhuna al albani rahimahullah nder ko wittata kon e ko ɗaɓɓitata kon makuji nelaaɗo ɗin
ndaaruno hadisaji ardi e ɗum ɗo ɗin ay hinɗo résultat mo addani en ɗum woni ko addani en o waɗi deftere inde rujul masih dejjal deftere men hinde muula hinde yeeyeede haray e nder yewtireji ko ko moni yewdude ɗo inchallah ko e nder ɗon deftere woni ko tuuga haray kanko cheikhna albani ɓooɓindiri hadisaji arɗi fii ɗum ɗon ɗin fii hadisaji terlen capanɗe nayi iso moyen hino ari fii masih dejjal nder ɗin hadisaji capanɗe nayi ɗuɓɓe noogayo sahabaɓe nela allah sallah sallama filli ɗin hadisaji ɗon nder ɗin hadisaji hino toon seeɗaji lowɗi ɓurɗi heewde ɗin haray hino selli ay ko on ɗum addi kanko cheikhna albani yo waɗɗen ɗon golle o ɗaɓɓita o waɗa nde ɗo deftere spécial o waɗi nde indépendant kayre tum feere ay ko sabunaadema nder enen wiitiiɓe ɓen koyen julɓe woodi gaa ɓe hoolaaki fii almam madiw ɗum ɗon noon hari gaa pecce pecce woodi e muɗum on anndi diina meɗen kan to hannde ma al asaf hika sennditii pecce seeɗaaje kono en ƴetta e mum jane annda ɗe fii mum feccere aranere nden nde enen wonɗen e muɗum nden ɗo wiyetee ahadu sunnati wal jamaa jeyamu jokkuɓe laawol imam malik imam hanafi imam shafii imam ahmad bun hambal ɗiɗo fof hino wiye ahlu sunnati wal jamaa e imam ibnu hasm heri wotto wiyeteɓe a shia al imamiya aɓe anndireede hoɗugol iran ɓeɗo kadi kamɓe kadi no woodi ko ɓe woli fii mahdi ma homɓe kadi no woodi wiyete ɓen algadiyaniya wiyete ɓen ahmadiya wano wontiranɓe uk ɓen hara no annditi ɓen ɗo moƴƴa kamɓe mana fuɗɗoren ko ahlu sunnati wal jamaa enen ahlu sunnati wal jamaa ko hon woni ko gomni nden hiɗen tabintini wondema masihi dejjal hino woodi wondema kadi woodede makko hino tabiti ka sunnane laaɗo e hadisaji selluɗi e hino tabiti kadi e alqur'anul karim hayti tawi hina direct kono hino tabiti ka qur'an woni ko tabintinne amma shi'aɓe ɓen ɓe kadi ɓe tabintini wondema hiɓe sendi pecce ɗi no woodi e maɓɓe wiɓe masih dejjal no woodi maɓɓe wiɓe masih dejjal ala ndi ɗon amma wiyete ɓen algadiyaniya mana ahmadiyankoɓe ɓen wontirɓe ɓuri heewde kon terle uk ɗo ɗumnu maɓɓe ɗum ko endu woni ɓeeɗo kamɓe ɓe wii wonde masih dejjal fii muɗum haray ala tabbita ko selli ala e mum par ce que windaaki ko feeñi anul karim haray kamɓe ko ɗum ɗo ɗe woni position maɓɓe on ɗoni noon enen yimɓe luttuɓe ɓen mana sunnayankoɓe ɓen no hakkunde meɗen kadi tawayɓe jaɓaali janngugol jaɓaali muutagol ɗoftori tun tewti wono ɓen ahmadiyankoɓe ko wowli ɓe kamɓe kadi ɓe jaɓa wonde mana masih dejjal hino woodi ɓe inni ɗum ɗon tigi tigi on ko huunde nde ala haray na neɗɗo wooda ɗo waɗi ko wiyete kon tawil en ara e muɗum ko honno ɓe waɗiri tawil wi'ugol wonde ɗum ɗon haray na neɗɗo ɓe ƴetti konnguɗi ɗin ko firti kon almasih e addajjal en ara e mum jooni ɓe yiltindi ɗum noon no ɓe faamiri noon ɓe inni haray tigi tigi on hina neɗɗo woda ɗo on haray ɗum ɗo woni mo gaddima ko mi ardinayno kon e muɗum gablal bidaya ko adi kon noon mi anndintina en ndaari diinaji luttuɗi ɗin jooni en acciti fi mazhabuji ɗin ka l'islam aren ka diinaji ɗin en général diinaji ɗin ƴetten e mum tati njani ƴetten islam on ƴetten alyahud ƴetten annasar fomo kala ko honɗo wi fi masih dajjal yeyi en ndaari ka yahud alyahud ɓe inni masih dajjal aray woodi tay noon kamɓe ɓe wi masih dajjal ko feññintamo ɓe ko argol defanda ɓe bijaa kon tawata ka ɓe woni wo hino garda ɗuuɗa ko ɓe minorité si dajjal ko arayɗo mana wona contre piya kala wonɗo contre maɓɓe kamɓe jifuɓe ɓen ko ɗum ɗo addoyta masih dajjal ko defandugol ɓe kamɓe ka aqida maɓɓe ka finde maɓɓe wano gomɗinirta noon tugal l'islam ɓe jeego ɓe martugal 12
no jeeya e muɗum gomɗingol fi masih dajjal wondema on ɗon o aray defandugol kañum alyahudiyankoɓɓe haray ɗum ɗo hino ka defte maɓɓe inchallah kono nan ɗo woni objectif on koyen faamu ɗum kamɓe ɓe tabintini wonde ɗum ɗon hino woodi haray sikke o ala e mum no jeeya e ko ɓe fiɓata kon ka ɓernde maɓɓe ka aqida maɓɓe kamɓe jifuɓe si ɗum ɗon feƴƴi aren ka annasarankoɓɓen kadi kamɓe kadi ko honɗum woni ko ɓe gomdini ni wo ko wiyeteɗon masih dajjal ko ɓe innatamo ko antichrist contre jo annabi isa on par ce que kanko ko contre annabi isa ɓe tabintini wondema oɗo himo woodi tabintini wondema neɗɗo mo yiɗa annabi isa haray ɓe tabintini kadi kanko e annabi isa haray ko ɓe haɓoyayɓe ɗo ɗe hino windi no defte maɓɓe sagonɓe maɓɓe hino ɗaɓɓiti fi muɗum laɓɓini defte hino tabintini ɗum ɗon ka catholique yagal mana ka annasara yagal fi makko hino tabbiti ɗon wono tabbitiri noon ka alyahud e ka annasara on kadi sen ari ka islam meɗen hara hino tabbiti wiiɗen fii kala hino woodi ɓaali ɗum ɗon ɗe ɓaali ɗum ɗon ɗe no wiiɗen ko gaadiyaniyankoɓɓe ɗum woni ahmadiya no wiiɗen ka ahlu sunna hino woodi kadi ɓe jaɓa ɗum sifoto seeɗaɓe maɓɓe wono hombo seyid mouhammadou abdou égyptien jo marɗo kadi gandal molanangal wonnoɗo ka jamiatul azharu sharif faatinoke oɗo harayno jeeya inoɓe sigi on wondema masih dajjal ko neɗɗo ino jeeya e ruttuɓe e makko ɗin konnguɗi ɗon cheikh mouhammadou rachid arrida haray e wayitayɓe wano ɓeeɗo ɓe buyi génération maɓɓe woodi no wiiɓe tigi tigi ɗum ɗon exista ɗon cheikhunal albani ka deftere makko imo wooli fi maɓɓe imo rutti mana konnguɗi maɓɓe ɗin o waɗi ɓe ko wiyete kon mana nagd o rutti konnguɗi maɓɓe ɗin o holliri haray ko woni goonga on wondema masih dajjal hino woodi ɗum ɗo wonno mo gaddima on komi ardinayno kon e yewtere nden won toɓɓere arander nden ni noon ɓay wi hay en tabitini ko ahlu sunna wal jamaa enen ko gomɗinɗen kon ko wonde haray masih dajjal hino woodi haren ngol ko hunde wiyete masih dajjal ɓay no wirɗen ni karmukoɓɓen hiɓe addi fii masih dajjal ko yeyterlen konnguɗi 50 ɗi konngol ko wiyete kon ɗum taw almasih im e siññiije e haa tongu mimun sinun yaun haun wiyete almasih masih ƴetti konngol ngol ka mufrad maggol ko masaha meemi yamsahu himo memude han memande joni noon ko wiyete ko masih ay hino senditani yimɓe ɗiɗo ɓe mari masihu isa ibnu maryam nabi isa alayhi salam subhanahu wa taala no wiimo almasih kanko kadi ɗen ɗum ɗon e pular ko mema sella e annabi isa ene jeeya ko wiyete kon almasih kadi ɗon tun masih ibnu maryam ɓay masih ɗimmo on ko hombo addajjal masih fenowo on ɓay ɗum ko fi on masih fenowo ɗon on ɗon tigi tigi on e wolude ɗoɗe haray oɗo konngol wiyetengol ngol almasih no tigi tigi on e annabi isa ko wira masih ko paske hari kala nawunɗo fewno makko emi on tigi o ndikkay emi wumuɗo eɗen artay ɗum haray ko ɗum ɗo wimo kanko almasih ibnu maryam ma o masih dajjal ko kadi ɓe wi himo martifa ɗin kawaseji ko waɗano e tayin ɗumnugo darngal ngal en ara e muɗum joni tay ko ɗum ɗoɗe ino sababu wigol mo masih dajjal wondema ɗunguɗi no ari e mum ɗi buyi ɗunguɗi tati ƴetten ko ɗin ɗon ɓuri dollude wala ara nongol ɓe inni anna ihda aynayhi mamsuha wondema yitere makko goo ko mowlande itta ko nde yiyata kon ɗum wimo masih ama kadi ko honɗum nde annahu yamsahu l arda fi 40 yawm nder 40 jours o yahay e leydi allah ndi fof ndi kala o memay ndi teppere sabu ɗum ɗo wira memay ɗon o wiya almasih wiyama kadi itigi on o
no wiirɗen ni wondema haray ko mowlaaɗo tere haray kadi wi'ama kala ko meemoyi no makko siiti gon si tawi ko mayɗo o wuuritay o meemoye goɗɗum wonta yiite o meemoye goɗɗum wonta aljanna en tout cas ko meemowo kala ko o meemi yalta e mum haray ɗiɗo konnguɗi fof hino yalti toon haray noon ɓe wii ko ɓuri sellude ko honɗum ko wondema o tawi ko yiitere makko nden hinde ko nde yiyata kon ko ɗum ɗon wiimo almasih ko ɗum ɗon ɓuri sellude sabu honɗum ɓe daldinori hadis mo imam muslim filli 5221 an anas bun malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال سوء العين مكتوب بين عينيه كافر كما مسيح الدجال meha ɗo yiitere makko goo ino windi ko hakkude gite makko ko keefeero haray ko ɗum ɗo woni ko joli e konngol ko wiyete kon almasih haray yiɗen faama e konngol ngol ngol ƴetti inde annabi isa masih almasih isa ibnu mariam ngol ƴetti kadi inde masih dajjal ɗumma noon konngol addajjal ngol fi wo addajjal wal halat tabi ko jiɗgol huunde jiiɓindira ko ɗum wiyete addajjal woni noon firta kadi mumawwihu alkadib neɗɗo mahayɗo fenaande ɗum ɗo fof ino firta ko wiyete kon addajjal mahayɗo fenaande tawa jiiɓindira kadi haray ko ɗum ɗo ɗe woni ko e mana konngol ko wiyete kon addajjal e raɓɓinɗinaade ko ɓuri e raɓɓiɗude jooni noon oɗo ko ɗum ɗo wiyete konngol ko wiyete kon almasih addajjal noon karamokoɓe goo ɗo ɓe rewri ko wiyete kon almasih addajjal fewo ko mana ɗum ɗon na neɗɗo ko o zamanu wanu mo wonɗen ɗo e mum e hara jogii on no ɗuuɗi mema itta ɓenni ko ɗum wiyete almasih dajjal o ɓenni o fena no ɗuuɗi ɗiɗo ɗiɗi hawtindira wi'a masih dajjal kono haray na neɗɗo woodaɗo haray kamɓe on ɓe wi ko ni woni ko ɓe faamiri no haray hadisaji ɗin ara jooni jaaboɓe e nul karim ara jaaboɓe e karamokoɓe ko yewti e fi muɗum ma hadisaji tabituɗi ɗin wiɗen ɗin no selli immorde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tabintini wondema dajjal rajulun min bani adam dajjal ko gorko jeyaɗo e bani adam tawi mo mari sifaji heewɗi sifaji fof hiɗi ari ka alquranul karim sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ni tun imo seedi kanko e yimɓe heewɓe ɓen mana façon tagude arano jeeya sifaji makko ɗin annahu rajulun shab ahmar kasir suka e cewɗo ejo o juuta kadi aray tiiɗuɗo hoore yiitere makko goo o waɗi wonɗo réserve joni yitere nden ulfitinde mana ko ɓeynata kon kaari ko suura yiterejo ko sifa wono ni kanko masih dajjal woni ko subhanahu wa taala tagirim woni noon ara eno jeeya hadisaji arɗi fi makko ɗin e mum seeɗaji sabu wogo toon inchallah eyi ari e hadis mo abdoullahi bun oumar filli radiallahu anhuma qal rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة ذا رجل دم شعر من رجلين ينتف رأسه ماء ثم هذا قالوا ابن مريم التفت فإذا رجل أحمر جاد الرأس ور العين اليمنى إن عينه عنبة طافية قلت من هذا؟ قال هذا الدجال أخرج الناس به طبعا ابن قتل رواه البخاري 6000 عبد الله بن عمر وفيدي أيوة ناني نلا الله صلى الله عليه وسلم ماكا يندقو كم بنلا ده هرب وانغو ككابا أنت بيدون غوركو داريدو لابادو imo mana ndiyan na yalta ka hoore makko sinta kañum nelaaɗo ɓe lanndi ɓe nene ko hombo gorko woni ko mi yiɗo wo goɗɗo wiiɓe a ko ibnu mariam ko annabi isa ni manti ɓe continue kadi wangagol maɓɓe ngol e jinndugol ko kaaba ton ɓe yiwi gorko kadi ɓe jos ciiɗuɗo anndi ko tawi ko ɗokko yitere mana yitere makko gono fuuri ñaamere nden a wiya nde wawa réserve ñolde ɓenni ko hombo ni
بيننا كودوني دجال كودوني دجال إما نملتا غوركو ويتيدو ابن قتل حديث إمام البخاري في الليمو بينه غوركو ويتيدو ابن قتل ويادو نان نمسي دجال نان نيمون جاء جينغول نو بني مستلق من خزاعة جاء جينغول خزاعة دونك عربو بأندا بفي مودو on hadis on jeya e muɗum harayno ton kadi hadis o bun samit radiallahu anhu o filli قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا مسيح الدجال رجل قصير أفجو جأد أعور مطموس العين ليس بنائئة ولا حجراء ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور رواه أبو داود 3763 والحديث صحيح الجامع صحيح أولو في اللي ويوان لا على صلى الله عليه وسلم بماكي هرايدين يوتيون في دجال لا بيبوي دهولي نون تاورون كواتانغول يلا في مكة فتنة يلا فاسي الدجال كو غوركو داكو موديجو يتريجو أي في jilboyi aroyiɗo o wiyon ko Allah o yaltiniɗo aljanna yiidema o wawi yimɓe o wurniti ay ande na kanko woni Allah dey kañum inna rabbakum no joomum laysa bi a'war aray kanko Allah wana o fuura yitere ɗin ɗon ko Abu Dawuda fillimo aray kadi selluɗo imo ka jami o sahir aray cheikhul albani rahimahullah to maki hadis on no selli faɗin hadisaji ɗo hino ɗo ko fanɗi wotere waɗi sappo ɗimi winduno ɗo ɗe fayda ko gotum ɗi sifi koyen andu tun wondema oɗo haray mbaadi makko ndin ɗo daɓɓe boɗejo haray kuura yiterejo ko ɗum ɗo ɗe haray noon nela Allah sallah sallam eki indema ma bu'isa nabiyun mantoɗe nde yewtere annabajo goto nelaka illa anzara ummatahu al a'warul kazzab o yeetike yimɓe makko ɓen yo reeno fenowo yo toro Allah subhanahu wa taala yo Allah danduɓe na fii lemmasi dajjal non na ko ɗum woni annabaɓe fof mo kala torki Allah yo Allah subhanahu wa taala dandu mofte mum ɗe masi dajjal sabu on ɗum par ce que no wirɗen ni ko neɗɗo mo fii mo hulɓini fota fota donc haray wano cheikh al ibne hajar al askalani kan kadi ko deftere makko fatul bari imo yewti fi oɗo ɗe imo addi mana hadisaji heewɗi selluɗi deftere makko fatul bari ononde tawi o mo yewti ɗon nde fi hadisaji yewten ɗon e ɓurɗini ka ɗuuɗude wondema oɗo fi makko hino tabiti haray ko neɗɗo kadi hulɓiniɗo yalta e ɗo ka lannode darngal donc haray imamu nawawi kadi hiɗen anndi ko mo wiyete imamu nawawi abi zacaria yahya bun sharaf annawawi yemenien jon jogiɗje windanɗo en on deftere wiyeten nden al arbaina nawawiya wi kanko kadi assahi alayhi almuhaqqiqun anna hadihi alkitaba ala zahiriha wa annaha kitabatun haqiqa ja'alaha allahu ayatan wa alama min jumlati alamat alkatiba bi kufrihi wa kadhibihi ara o wi no tabiti oɗo hino wooda hino windi kadi ka tinde makko ko kefero haray neɗɗo fof si yoyi ɗum ɗon janggay haray ko Allah subhanahu wa taala waɗiri ɗum kadi o fiyo jama on so yaltoyi yo jama on anndu naadey Allah ni mo yaltinde yiide maayi mo yaltinde kala ko yaltini haray tigi yo jama on anndu oɗo ko aaden fitna tigi on ko mo Allah subhanahu wa taala jarri boroyta yimɓe kala woɗuɓe on sanga ɗon ɗe nelaɗo Allah sallallahu alih wa sallam ɓe maaki kadi ema ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال رواه الإمام الأحمد في المسند الله صلى الله عليه وسلم بما كد وندما يقول كل بنين فرن بروبلم أحكون قال النبي آدم يدرك قال دنقل يقول هول بنقول ما فيه الدجال هذا يدن ترى الله سبحانه وتعالى يلا دنبه بنا مكو donc haray sen ndaari ɗum ɗo fof en annda e wonde hino tabiti e sunna nelaaɗo on sallallahu alih wa sallam haray oɗo hino woda yaltugol makko ngol ko honto yaltoyta ka sengo funnaange ga aywa ala kulli haal haray kulli haal no mi inniri noon haray
oɗo neɗɗo fi makko hino tabbiti ka sunna nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e hadisaji selluɗi ɗi ɓuri hadisaji 4 majji ɓuri 27 tawayɗi ɗin ɗon ko selli mana cheikhna al albani rahimahullah ka defte maɓɓe hiɓe sifi fi muɗum waɗi deftere mustaqil defte indépendant spécial wondire oɗo haray wiɗen ko yaltowo ka lannode adna on o fitina kadi yimɓe ɓen amma ko honto woni ko yaltoyta ko leydi ka wiyete kharasan e leydi alyahudaɓe wiyeteɓe yahud asbahan woni ko yaltoyta ɓe wi hay nokku e leɗɗen alaka o natoyta si hina makka e madina ɗin ɗon o wata natude e majji saabu malaika hino ayni makka hino madina no e hadis mo fatumata bintu gays filli wondema nelaɗo allah sallah sallam ɓe maki dajjal ko yaltoyta koye maayo shami ngo ɗum maayo yemen ma ɗum ka sengo funnange haray hay nokku o accata na o hewtay ɗon hina makka e madina haray jokkoyaymo 70,000 min al yahud alayhim tijan mana al yahudaɓe gulu 90 utra e ɓaawo makko hara ɓe fof kadi ɓe hippi kufunaji imam ahmad bun hambal woni ko fi hadis ɗonde haray no wirɗen ni nokkel ɗin fap o reway ɗum kadi ko e nder balɗe 4 ko woni o wawata hewtoyde o ko e madina ɗin ɗon ɗiɗi allah subhanahu wa taala hino reeni ɗi ayno tabbiti kadi wondema o wata natoygol ka wiyeteɗon masjidu tour e masjidul aqsa hadis o ada bun abi umayya al asdari filli wondema nelaɗo allah sallallah sallam makino fi ɗiɗo nokkeli wonde haray o natoyta ton wirɗen ni jokkayɓe mo ɓen kadi haray alyahudaɓe hewɓe jokkaymo no e hadis mo anas bun malik radiallahu anhu filli o wi yatba'u dajjal min yahuda asbahan jokkoyay dajjal e alyahudaɓe asbahan ɓen 70,000 guluji 90 haray ɓe fof kadi hiɓe hippi kufunaji yiiɗo ɓe o anda tigi tigi ko kamɓe ni donc haray fitin e ɓuray kadi hewde jokkoyayɓe mo ɓen ɓe hinni ko ɓurɓe hewde ɓen ko sonnaɓe ɓen donc haray e pay koye toso koye ko fi hon ɗum puisque himo mari kaawe saaji aɗata o sikka ko goonga haray sabu honɗum o aray o darna neɗɗo wi o waramo so o warimo ha o gayni o immintina kadi o inna ko joni mi warama gom inan ko mi won taguɗoma o ko woni julɓe haqiqaɓe ɓen fop ɓaara no windi katinde makko ko kefero ino yitere makko ndeya hino fuuri haray hiɓe andi wondema oɗo hina jokketeɗo ko oɗo wiyete almasihi dajjal haray ko neɗɗo fenowo on haray ɗumɗa ko allah subahana taala itti ka bawgal mum kimo mana si on warugol wurnita ɗon ƴattingol wiyete kon aljanna ma yiite ko allah subahana taala woni ko jarribori mo ɗum noon de donc ɗisaji ɗi heewi amma ko honɗum dandoto neɗɗo on mana kanko masihi dajjal si tawi fi makko aroy fay hino joli e mum wondema nelaɗo allah sallah sallam atinoke hiɓe du'otono allahumma inni a'udhu bika min adhabi alqabr a'udhu bika min fitnati almasihi dajjal wa a'udhu bika min fitnati almahya wa fitnati almamat allahumma inni a'udhu bika min alma'sam walmaghram rawahu albukhari haray du'orgol oɗo du'a no jeeya e ko dandoto neɗɗo masihi dajjal no jeeya kadi e ko dandoto neɗɗo bone masihi dajjal gol e sappo arane ɗen ka suratul kaf sabu honɗon hadis mo imam muslim filli wondema faman adrakahu minkum falyaqra alayhi fawatiha suratul kaf kala e mon tawaɗo fewndo masihi dajjal yo janngo ayje sappo arane ɗen ka suratul kaf allah subahana taala danda on tigi bone oɗo no e hadis kadi mo abi darda e filli wondema na allah sallah sallam ɓe maki man hafida asara ayati min awwali suratil kaf usima min addajjal kala hunjiɗo ayaje sappo arane ɗen ka suratul kahf allah subhanahu wa taala dandaymo probléme wiyeteɗon addajjal ko wona ɗum ɗon hadisaji heewɗi hino joli e muɗum amma mayoygol makko kanko dajjal ɓe wiwo o fotte e annabi isa alayhi salam haray ko annabi isa woni ko waroytamo e ɓe fotte e palestine si ɓe fotti haray masihi dajjal tampini yimɓe trop buy jokkimo o wari kala yedduɓe mo ɗumji yimɓe ɓe moƴƴa ko on to maati noon haray o fottoyta e annabi isa ka wiyeteɗon babu ludd
e nder Palestine on takko ka Baytul Maqdis si ɓe fotti ɗon kanko Masih Dajjal ɓe wi o taayay andirɗa noon lanɗan hino taaya e nder ndiyan te annabi Isa alayhi salam hendomo waramo fitna on ɗuuɗi ha alyahudiyankoɓe kadi wonɓe ɓawa makko ɓen fap ɓe warayɓe to ha on tumanti alyahudiyankejo dogay suuɗo ɓawo leggal ko leggal ngal tigi innata ya muslim ko ayo julɗo abdallah ko ayo jiyaɗo Allah haza yahudi halfi alyahudiyankejo no suuɗi ɓawan ɗo ar waramo julɗo on ara waramo gargad tinangal leggal wiyetengal gargad ɓe inni ngal ɗon ko sajarul yahud na Allah sallam ɓe maaki ngal ɗon ko leggal alyahuda Allah sallam ɓe anndunoma noon ko duuɓi ɗiɗi on asar dajjal wonata ɓe maaki o wonay 50 donc si Allah immina annabi Isa alayhi salam ara wamo meha fi makko on donc haray e raɓɓinɗinade fota ɗum ɗo woni ko joli e fi dajjal tora hunde wotere honɗum joni noon ɓe wiuɓe wondema fi makko arali ka qur'an wonu jabotoɗen ɓen noon naam fi makko arali ka qur'an e konngol almasih ad-dajjal hara ko noon tigi windori mana ka zahir annusus amma ka mana ayja ɗen haray fi makko hino ari toon ko windi jeeya e muɗum ka jomirawo subhanahu wa taala wi ɗon yawma ya'ti ba'du ayati rabbik yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl kasabat fi imaniha khayra suratul an'am aya 158 ay on aya ɗon imam Tirmidhi ɓe maaki kolon eɗon wondema ay yetike ɓe Ya'la bun Ubayd an Fudayl bun Ghazawan e an Abi Hazim an Abi Hurayra anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala o maaki ason idha kharajna fi jitati siɗi yalti lam yanfa nafsan imanuha nafata wonki koki gomɗini kon nden ñande si wonki kin gomɗinali ha ɗin ɗon piiji tati waɗi haray nden ñande koki gomɗini kon nafata e muɗum honɗum jaal yaltugol Masih Dajjal waddabba e yaltugol mbaya naage wa mban tulu samsi min maghribiha e fuɗitirgol naage ngen ka hirnaange imam Tirmidhi maki hada hadisun hasanun sahih o hadis ɗo himo selli haray ayeji heewɗe hino ɗoɗe tawayɗe tigi tigi ko hollirɗe wondema ɗo Masih Dajjal hino tabiti haray ko indirect wana wulugol fi makko tigi tigi donc haray hiɗe wi'a yedduɓe fi makko ɓen ɓe mara dalil tigi tigi on ɓaawo ɗi hadisaji ko sifiɗen ɗo tawi sa wagu to yonata en jannguɗi ɗi fof ko hadisaji hiɗi heewi fota wi'a hino tabiti wondema Masih Dajjal fi makko hino tabiti ko arowo inchallah na kadi julɓe ɓen harayɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah donde en bone makko e yewti kadi ko nana Allah sallallahu alaihi wasallam tindini kon yen janngu te nani fi makko e ye moolo kadi fi makko sowno fof haray kadi yen gerhunjo ɗen mana awail suratul kahf yaran ɗen ka suratul kahf tigi tigi on fi Allah subhanahu wa ta'ala ɗen e bone makko haray ko wiyeten ɓe yedduɓe fi makko ɓaawa ɗiɗo dalilji fof e hadisaji selluɗi eno mi wirni cheikhna al albani rahimahullah ino suuti ɗum ɗo fof laɓɓini fi muɗum waɗi defte spécial haray ɗe wi'a ɓe haatu burhanakum in kuntum sadiqin haray noon mi darno ɗo yewterne inchallah mi toro Allah subhanahu wa ta'ala yo nafiren ko nanɗen kon Allah subhanahu wa ta'ala heedindiren e bone kañum Masih Dajjal haray yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗa en gomɗineɓe gomɗinal laaɓungal ɓurno en e hoore islam o ƴettita en e hoore islam haray kala komi falliga yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafalan haray mi toro on fof kadi yaafuye aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.